ika 600,000. Kiuria gia kana mbunge cia kaunti ni cikunyita mbaru riendekithia ria mogaruruku ma gatiba maria matamburikanite ta Punguza Mzigo ni kironekana kwanjiriria kugia na anja thutha wa MCAs a mbunge ya Naikuru kuonania wirutiri wao hari kunyita mbaru riendekithia riri. Undu mwega uria urahotithia utonga wa bururi ugakinya thiini wa mashinani. No ino biru ni tofauti muno tondu biru ino irarehe bia mashinani. Ino ni economic empowerment. Wirutiri uyu ukite thutha wa mutongoria wa kiama kia Thirdway Alliance Ekuru Aukot gwikinya mbunge-ini iyo na gutariria na kinyi mendekithia ma mutaratara wa Punguza Mzigo ona gutuika MCAs ni mauma na nganja na imwe cia icunje iria makwendaga guthererio. Some of the members of parliament from there, some trades will not be represented nationally. Will it be acceptable to Kenyans? Our counties, probably most of them, are actually predominantly ethnic and tribal. True or false? So which means actually that's already representation. That every tribe in this country is represented in terms of national cake and revenue. And look at the allocation. Everybody today in this country is getting equitable share. Negukoretwo na nderetia kana MCAs thiini wa mbunge itiganite nimekuguciririo ni riendekithia ria gukorwo ni maraheo ritu hari ugai wa kigina na MCAs a kaunti ya Naikuru makionekana gukenerera riendekithia riri ari kihonia kia mathina maria magomeire Wanjiku. Mubunge ni ago CDF ya milioni 11 oka nacio guku ri ni atia okagwika korwo mbeca icio no cikonvatwo na citwarwo wodi tondu wodi ni i mashinani ni gukorwo cigiteithia. MPs should not bother with mambo ya maendeleo. Let's take maendeleo to the ward level. They should go to parliament and focus on only three functions: represent the counties they come from, pass legislation, and oversight government. Kuringana na gicunje kia 257 gia gatiba ya bururi, riendekithia riri ribatie kunyitwo mbaru ni mbunge cia kaunti itanyihire 24 niguo ritwarwo kuri mbunge cieri cia gibururi, na Aukot augite ari na mwihoko mbunge 34 ni cikumunyita mbaru, no akiuria uteti ndugakuruhanio hari riendekithia riri. Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru, ritwa riakwa ni Kimani wa Ngujiri.